Ćao drugari! Danas ćemo da naslažemo ove šarene igračke u ovu drvenu kutiju. Pogledajte, svaka od njih ima različitu boju i različitu veličinu, ali sve imaju isti oblik. Kakav je ovo oblik? Ovaj oblik je neki koji može da se kotrlja, neki koji može da se valja. Da, zato se i zove valjak. Pa hajde da ih prebrojimo. Koliko ih ima? 1, 2, 3, 4, 5. I svih 5 moramo smjestiti ovdje. Ali moramo biti pažljivi, jer pogledajte, na primjer ovaj. Da li ga možemo smjestiti u ovu rupu? Ne, ova rupa je previše mala za ovaj valjak i zato moramo to zajedno nekako uraditi da ih smjestimo tamo gdje pripadaju. Prije nego što pokušamo da nađemo gdje je mjesto za ovaj valjak, da li mi možete reći koje je on boje? Da, on je crvene. Da li znaš još nešto što je crvene boje? Možda neka ukusna voćkica? Jagoda je crvena. I jabuka. Pa hajde da nađemo mjesto za ovaj najveći i najdeblji valjak. On mora da je ovaj. Da, tako je, jer je i ovaj krug najveći i najdublji. Tako da ćemo njega smjestiti ovdje. Sljedeći po veličini je ovaj tu. Koje je on boje? Da li je ovaj? Ne, ova rupa je previše velika za ovaj mali valjak. Ovaj? Koje je boje ovaj valjak? Žute. Ovo je žuti valjak. Da li znate neku žutu voćkicu možda? Šta je žuto i majmuni to vole da jedu? To je banana. Banana je žuta. Super, sada smo smjestili 2 valjka. Idemo da nađemo treći. Koji vam se čini da je najveći od ova 3? Ovaj? Da. Koje je boje ovaj valjak? On je plave boje. Plavi valjak. Da li znate nešto što je plavo? Možda nebo. Nebo je plavo. Jeste. I ovaj valjak se savršeno uklapa u ovu rupu. Sljedeći je zeleni ili narandžasti. Hajde da vidimo koji je veći od ova 2. Šta misliš? Koji je veći? Naravno, zeleni. Zeleni valjak je veći od narandžastog i zato on ide ovdje. Da li znaš nešto što je zelene boje? Trava. Trava je zelena. I posljednji, najmanji valjak je ovaj. Koje je on boje? On je narandžaste boje. Da li možda znaš povrće koje je narandžaste boje? I male zeke vole mnogo da jedu to. To je šargarepa. A da li ti voliš da jedeš šargarepu? Da, šargarepa je vrlo ukusna i zdrava za naše oči. Hajde da vidimo koliko smo ih stavili u rupe u ovoj kutiji. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Sada kada smo to uradili, možemo da se pozdravimo i pozivam te da dođeš i pogledaš neki drugi video kada se igramo sa ponovo nekom zanimljivom igračkom.
Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!